بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Serta demikian yang kamu imaalog kamu amin simusugpat na programa na ito insyaAllah ta'ala haun-haun na kamu binaywayan salam doa kanikataan mga katotay manguran aram Islam menjadi in pengajian na ito bihayaon mapatut na ito pangayuan tabang pa Allah ta'ala miki patilihon ang mga pakaradyan di madyato halauman na ito bihaon amuyin pagsagga siyagga isin tungod kaparkala sin patakad ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyuk bihan may nang biya mga pag-alukakatan aun waktu pagkaluhan pasin kaibanan ang mga hula Afrika yan to magbinasa pasal sin patakad ha madhab aun miya makad ha madhab ini tumakawa bang mukitaw ni hinang ni wala nakakad hinangon ni hadjain amin daawan niya sa wala niya piyang ngaji misan bang uno indahanan si madhab yan. So ini ni masabot tariya mo rin upat Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Iwan siyo tumuno Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Imam Ash-Shafi'i, ini kaupat Ahmad ibn Hanbal, upat may ta sa ina ni upat da mataod maingat din kanila da Imam Auza'i maingat hinda mataod din ang mga kaimah sa sumagawa may ta sila ninbiya mga timarlang timampal sababin sila siusulat nilain mapangadji nila sa tahirupot nila mahinang siya kitab. Yeah. Ngayon mga sila ini, bukon sila ang kajaman, bukon ng kawakto. Muna mo na Abu Hanifa, amo na lang tahaw na handing kanila. Amo na yung pagtawag lang niya, Imam Ahlul Ra'i. May tasya tiyan, Imam Ahlul Ra'i, pasal, in kamatauran amin pikilan kiyawa niya bihan bang biya diin in maksud ikaakad sin manusia paamuin katahinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mo tiniapas niya sa sumagawa aon dalil niya pakaniya nakauna siya gadanak siya sin taon kawaluan in nawapat siya sinang ini taon ng gatus kaiman in taon ang gatos kay Imam amoy sabi to in waktu kapag anak kay Imam Shafi'i. So Imam naniwala sila nagabot. Tagaw yan. Way sila nagabot. Pasala waktu kawapat sinambog Imam, biya anak isabing ambog Imam. Amo ni Imam Shafi'i. Biya. Dini karuan niya Imam Malik. In siya wala nakaig ding sa Madina sambil dyan nawapat. Ini kato niya Imam Shafi'i siya asalan niya Quraish manjali nang haji siya doon ha nagtag na Makkah tuwos nang haji maun pa Madina dan Imam Malik waktu siya nang haji memorize niya ng kitab Imam Malik amo na yung kitab Muwatta kitab hadis naroon hawak to siya ng haji bihan memorize niya na maghindo na ni Imam Malik bihan ang mga murid niya siya di magatod di siya umatod sa pagsulat niya pagsulat siya walad lang sin Imam Malik
Ata'abathu fi hadrati, biya ka tumaglangog ka halom sin no, yari ako naghindo yang kau siya magpapanayam, bata-bata. Lang niya na, Sheikh. Mada taf'al? Unong hinang mo? Kuntu aktub. Taktub. Bukan impir sulatnya tulo niya. Nagsulat siya. Impir sulatan niya 5 niya. May makasulatin tulo 5. Taal yun. Yan niya. Pagsuok man ito kanya, kakilaan siya ni Imam Malik. Long niya, apurasyonan namin siya. Ang biya to Quraysh kalong niya. Kakilahan nila in lupasing Quraysh. Nakabidda din hatatan, sinli uran sin Arab. Naam lo. Na long niya, unin siulat mo. Unin siulat mo. Long niya, amin din hapanag na mo nagtag na simpangadji sa sampay hadya kau himundong, kaya sulat ko na. Long sin Imam Malik. Kanti ko no basa. Biasa niya na, dahil napanagnaan si Imam Malik nagbisara katantan sampay amin last kaptangan si Imam Shafi'i ay si Imam Malik. Beta niya na. Amod tuin hait simpanumtum si Imam Shafi'i. Inarab matungtong sila apangad niya. Ang kanay ni Imam Shafi'i bang sa mga magpanaw pagbutangan niya intay nga na sinon. Tangan niya sin gapas. Kung siya mga nagme-memorize biha, butangan niya mahita. Sabab ang karungukan niya auno-auno makasud papanumtum niya. Nanti kung nagpapanaw siya, nagtutumtum sa singkuran, naon nagkalo, katumtum, makasudin pagkalo palaw sin. Uno niya. Amo yan. Yan yung mga hait sinon. Sinamin panumtum nila. Usog sin, ini paghapal nila. Naman jari, yung mga sila ini, lauta, silo-silo aon himumungan nila tungod paparkala. Sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahina po sanding kanila, amo na Ahmad ibn Hanbal. In Ahmad ibn Hanbal, amo na in sa taud-taud na hafal hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab riwayat sin anak niya Muhammad, law niya inama ko nakahafal siya milyon hadis. Pag ganun dito milyon hadis riwayat, sabab timaod na yung riwayat. Kung biyasin waktu sin sahaba na dahil nga Rasul harap kanila diritso. Aun waktu parugaing sahabat ang pa sila maglaton-laton. So tumaod na yung riwayat. Ang kanna timaod. Ang kaning sahabat, yung sa taod-taod riwayat na nakahapal sin hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Insiyan nahapal niya pilara, 5,000 labyo. Di mana niya tiyo-tiyo dahil mga riwayat bihat, sabab direct sila para Rasul. Sababin sila magriwayat-riwayat. Imayta, pasal kuma sila kahugot sin hadis yaun mattanto dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban hikaruan ni kumawa sila sin barakat kawaun nila mismo karungukan deng harila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhalga kanila sin ilmu. Amun. Na in Ahmad ibn Hanbal sampai sa lago-lago kitab kaya sulat niya. Amo na in Jami', kitab Jami' al-Kabir. Sinaba Imam Ahmad ibn Hanbal. Sartain siya, bukon saja siya ini faqih, muhaddis pa siya. Na atungod sin sunnah dinis-dinis sin mga ulama, atungod sin hauno sila timindog sin pangadji yan. In had ini pangadji hadis, duga yung pangadjion nila. Duga yung pagtawag nila bang unin sunnah. In kanila in sunnah himumungan sin Rasul. Ha? Fi'il sin Rasul, qaul sin Rasul.
takrir sin Rasul. Unin takrir. Amin mga hinang sin mga kasahabatan, wala nabiyuko sin sara. Sa kaula-ula kurik nga, di na yung Rasul mamisara naman. Nakaamo na. So, imanan niya takrir, approval. Bihan. Aun doon, dahil ha, amoy inhay asin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sa mga pagriwayat sin hadis. Biasin mga hadis, law niya, ini, ano yun, hadis, amin, mursalul hadis. Kaibanan. Yung kaibanan sa ini, yung tabi, ay ini, ano ba yun, sahaba, diritso siya dihil sinadisya to sa di siya yan tumamayta bang bukol nakawa niya rin Rasul sallallahu alaihi wasallam biha aun niya to intabi mamayta sin hadis diretso para Rasul sallallahu alaihi wasallam biha kan Ibnul Musayyib biha kan Hasanul Basri in sila tabi bukod sahaba sa dumairik para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos biya ba ita yan inuno nila kata namin hakitab nila nakasusulat. May ita sila dumairik para Rasul misan ingkaaonan nila tabi sila. Law niya di ako mag riwayat sin hadis dumairik para Rasul buat malainkan in hadis yan nakawa ko siya sa baba na ring hakanuman sahabat. Impiyag kawan sinang bukadis. Kanuman sahabat. Tati nga mutawatir rin hadis. Nariyan. At nga mahukot. Dawal si mutawatir siya. Hukum biya si mga hadis ahad, nahambuk da. May ninukaw, may ka. Banusin sahabat, pag-usambuk ka sahabat yung nakarungok ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyasin hadis, innamal amalu binniyat. Isa-isa na si Umar ibn al-Khattab. Nagriwayat. Uwasin tabi, isa-isa rin. Harap pa tabi, damikyan ang bukda. Subay na rin doon ako ng pasya na hinang mutawatir. Na, in sila na kauna, kimusog inuno nila, amin himukot ini riwayat nila biya na kanimang Bukhari, pasalin sila, inta o katangka namin piyagkawaan nila buhi-buhian. Urulon nila, makakawa dahil hambuk yaon, yabutan niya, daw niya haon mo nakawa. Long niya, dahil kankuan. Haon siya yan, yan tulong niya Iraq. Katun niya, tulapon ni Iraq, di siya mamarahiroon at jahamin piyagkawaan niya. Katun niya. Sabab siguro niya kuma siya rin hapuunan. Mang aon pabuhi nagdarasing hadis siya tuurulod niya kata. Kanain ini kitab hi Imam Bukhari amo na in asahhur riwayat. Dahil mga kitab sahih kata. Amin. Naman jari bang kahiwalik mari pa mga aimma. Muna in Imam Ahlur Ra'i Abu Hanifah in siya ini longta tabi siya bola sila na bay mataywan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in kahinapusan nawapat dahin ha mga ini sahaba imumul siya hanggatus taghang ku tahun ang pasya nawapat puasin hijrah pag-hijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sulong ta masiaon pa sahabat hawak to sin kapag-anak kaniya sin tahon kawaluan sa wayroon siya nakapagkita iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sababin Rasul nauno na awapat na isiyurang kita niya mga sahabat. So mahinang sahaba bang siya man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Sihin nakapagbay mataywan sin Rasul, halawang pag-iman, sarta miyatay siya pag-iman, in siya sahabat. Damit yan day sa bintabi, bang siya nakapagbay mataywan sin sahaba,
mu'minan bi Rasulillah wa mata alal Islam, demikian siya. Uno, biya na hajat. Magurul. At ini bang ipyagkaan mo kafir na, dito tayo maun, misan na siya bunal. Bihating ayat nila. Naman jari-jari hakahalan sin upat mazhab pagyanon ka. Aon day nga mga himumungan nila, kato binin, hatupaya aon pangitaan na. Pangitaan sing kita, akaron sing kita. Sin sila nangahalgai pakanya sin, nagdara sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. In sila aon panghurmat nila ha ilmu sin Allah ta'ala, siyo na nakakawa kami. Bihad. Aon panghalga nila. Bihad to in subay kumugdan. Siyo nagdarasin, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan dati-tiyo impangadji niya, suway mo siya halgaan. Unin halgaan mo rong kaniya, mindiaraan niya, hukun baran niya. Hukun mo siya halgaan yung baran niya, in halgaan mo, mindiaraan niya. Dahil nga ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod tim mahalga. Nah, laum sin Imam Abu Hanifah, hambuk dengan mengkaptangan niya, idza sahha al-hadis fahuwa madhhabi. Banglaw niya yung hadis yaw, hadis sahih, madhab ko yan. Kaya mana niya, misang bukon buwa dahin kaniya, bang in hadis yaw, hadis sahih, amo at yung madhab niya. At niya makadda siya. Akarun niya rin niya. Ito sababi niya, ito rin diin, dahin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kana minar Rasul, fahuwa min Allah. Bang siya rin ha Rasul, in puunan niya rin diin. Tinggal Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Quran, in hadis qudsi, katantan, wahid, biya nausin Allah ta'ala mga Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Sabab in Rasul, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Di niya hipaglagtikin dila niya tungod paparkala pag-aakama, buat malainkan, ingat tukatan, wahid. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Ubos lang niya, ambok din nga mga mumungan niya. La yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna. Kita ko, hingga ayat nila. Lang niya, di mahalal hatiap-tiap hambuk manusia, kumawa din kamu, sinhimumungan na mo, buat malengkan subay niya kaingatan, dahin diin na mo kiyawa. Kita kau yan? Dahin diin na mo kiyawa. Kanawaya na sinagi ko, pang hindo ka mo, di mga guru na mo, at tungod siyang pagriwayat, lang niya, khudil ilma, mimman huwa ab'adu mink, li'annahu aqrabu ila sawab, mimman huwa aqrabu ilay. Kawain ilmu, dahin hamalayo maun kay mo, sabab amuanin masuok pabunnal, dahin sin masuok maun kay mo. Isin masuok maun kay mo, amin guru mo, naghihindo. Sa ayaw ko, kumawatod katantan dahin kaniya ba't ingkatan, simbeta niya bunnalit. Sababin kita magkasa, magkalawong. Na mga undihil niya kawon mo, siusulat mo, research umukab kau kitab. How mo bagi mo? Dan kan Tirmidhi, rawahul Tirmidhi, ukabain kitab Tirmidhi. Rawahul Bukhari, ukabain kitab Bukhari. Rawahul Muslim, ukabain kitab Muslim. Rawahul Ibnu Majah, ukabain kitab Ibnu Majah. Kawakan mo hadjat tu kata. Bihannya. Dito mo alupun kita na bunna. Biar itu. Pahadyo. Ampa mo pasurun palaw sindagan. Way na pagkalukalo. Bihan. Na, uwas lang niya, doon hayaon. Dahil nga mga kaptangan niya, fa inna na basharun, naqulul qawla al-yawm, wa narji'u anhu gada. In kami manusia hadja. Aun waktu imbis sana na mo bihaon, pindahan na mo pagkonsum. Ikaw? Mahita. Sa babaw mo ito maka-research siya, makabasakit. Ay, bukod ko yung amoy karisar ako ito. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ang kanya ni Imam Shafi'i, hawak to siya, nagpakuha sing kitab niya.
ang kanaon dua kitab fikih sin Imam Syafi'i, qauluhu fil qadim wa qauluhu fil jadid. Mahita sabab ini Imam Syafi'i amuin nabaluin ina niya na asawa sin murid umbul habok sin Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Abu Yusuf ingkatan sing kitab Abu Hanifah kaya warisan niya. Siyain biutangan sin Imam Abu Hanifah. Pagwapat sin Abu Yusuf, hati niya ama-ama niya na amaun niya sa panasin ina niya, siyain nakawaris. Iurol niya katan biasa pa na kumpir iwan sin panghati niya, napinday nuno niya. Aun na kauluhu fil jadid. Hati niya kauluhu fil qadim, pindahan niya pa kauluhu fil jadid. Aun yan karuarwa kitab sin Imam Syafi'i. Lihat, hati niya yun sila magtaradyo sila bang pagkita nila aun labi mahugot impang hati rin kanila kawaon nila. Bukon kita magtaasog biya sin jimadyato kato alaw man na to inibiyaw. Kami majab sin Imam Syafi'i, kami majab sin Imam Malik, kami majab sin bihag to kata. Kaya nga tanyo hindi matukan Imam Malik. Hawak to sin pagparintahi Abu Ja'far al-Mansur, siyain ini khalifah sin Muslimin. Abu Ja'far atin niya kuwan sin ini Abbasi. In Abbasi ni anak kapo na sin Abdullah ibn Abbas. Matawid panganak niya. Kauhan tagi sa inusog. Ang putag pito yung babae. Nariyan. Naman tuwing ini nahinang kwan lang niya aming pag-aroon na Abbasid Empire. Yan din dito. Narito na ini mo hinda ini Abu Ja'far al-Mansur. Hawak to adto nagagaw pa bukon nagagaw bukon long takwan sa intao Madina iwan sintao Makkah in kawayaan nila mahinang khalifa amoy in Abu sin Ali radhiyallahu anhu. Nahawak to adto in Iraq, in Syria, in Qatar, at nagbaya sila katankan Abu Ja'far al-Mansur. So siya na ng khalifa. So inhinang niya, piyarahan niya wali harap pa Madina. At isin wali, amuin bangbiya kato gobernur ba? Gobernur si Madina. Mansur ibn Sulaiman. Amo na in nakura doon. Manjari, in Abu Hanifah, doon, hawak to adto sin pag nakura ito, naggiginggong pa in kuwan, inamoy in pag nakura ito, at inamasi-masi pa wayron nakapagbay akatanin katan Muslimin. Manjari kimuha imbis sara law niya nag-ipta in Imam Malik sin nagpahuwa siya lang niya laysa ala mustakrahin bay'ah. Bang mo kalisuanin siya di ka manjari magbaya ka niya. At inili ikaw manjari bang ibarat magbuto rin ikaw mamuto ka niya. Haon no kimain ni Imam Malik, aon na nga sumuha mo puso ngerto law niya saik niya rin ako kay mo pasalan ina ko aw nasawa ko aw nanak ko manjari hiupitan ako sin yamigitan ko papabutasan ka ako inasawa ko ang pari ako lang niya mabaya mamuntas unin na kasi ni Mama Abu Hanifah law niya idhab ila zawjatik wa khudha inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala mustakrahin talaq wayroon di mabis tatalak intao nakapamuta sa asawa niya bukon kawayaan niya bukon tulos ikhlas din ang pangatayan hinang isa beto dalil si mga magbabay awihan long niya idan manjari kita kumawa din ha amin hadis ito laysa ala mustakrahin baya
Kakaw yan. Amo, tinay ng problema. Na, di yung ugyan ko si Mampay Matukan Abu Ja'far al-Mansur, nagdihil mag-tuy order, lang niya kita, ini Mang Malik yan, imbestigita, banguning kuan niya. Hati niya, kiyan to hi Mansur ibn Sulaiman, lang niya Imam Tarajo, an qawli kahada. Hati niya, papagunuhon siya, ipapabayta ataw kata natin, niya namin na disyekto, iman jariyan to ipasaplang. Lang niyari, misan puklasunin umul ko bihayaon, di ko. Kaptangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ko man niyari pindahan. Au punta binasa siya. So inasalasal in Imam Malik magsambayang biya na singkatan, biya na sing pagsambayang si Rasul. Allahu Akbar. Namasta na. Dari na malukin 5 pasal sin na bali 5. So Allahu Akbar. Na nagdarawa in sila maliki kuno bang magsambayang may sambukon ba ni hibutang dahil hindi mapababa. Imam Malik auno niya udur niya pasal hindi man niya makapuan ini kaway udur di man jari. Ha? Sumakawan yan sunnah way problema di man jari pagkalo wala mo hadya nakain sunnah misan irsal. Ha? Di na ka makapag-ihram. Allahu Akbar, magtuy irsal, at inihiyok mo magdilima mo pa baba. Kaya tungin niya, bang aunodoro mo. Labi-labi na bang inukuman niya, sunnat. In sunnat, sahirin sa bahayang mo, wala na napinda. Amo hadya, wala ka nakakasin pahala, sin sunnah. Ang pamahalo ka, in sunnah. Ipagpanupaksin, kulang din ng mga amal mo, piyanto. Kung pari mo masiguro, naamo yan yung mga kuwan. Nasobe, ito subay kita maayad sa mga biyato. Manjari, hambuk waktu lang niya, amurid niya, Waihakaya Yaqub, pagyanon Yaqub, Abu Yusuf, amunin murid niya, siya butakay na yan. La taktub kullama tasma'u minni fa inni qad ara ar-ra'yu al-yawm wa atrukuhu gadan wa ara ar-ra'ya gadan wa atrukuhu ba'da gadin. Murid niya liang niya bukod no ni sulat mo nakatanta ni makamuring ka ko isulat mo di suway mo hatihon marayaw sa mayta aw waktu si ulat ko adlaw ini pindahan ko pag konsum. In konsum, nauno ko yan. To ada kala pag puasing konsum, pindahan ko na ito. Di. Amura hindi man jari pindahon in kalamsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di annahu min kalamillah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ani di man jari pindahon. Bangkiyakaptang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. Menjadi laungsin Imam Syafi'i kaptangannya an-nasu iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah. Hatinya intau harap dumukduk maun paamuin fikhi na pagwasin Abu Hanifah. Bihatim baitasin Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah. Dengan mga kaptangan niya, innama ana basharun ukhti'u wa usib. Fanduru fi ra'yi, fa kullu ma wafaqa al-kitab was sunnah fakhuduhu. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatrukuhu. Kakamu Imam Malik siya imam sindarul hijrah, hatinya imam sin Madinah, wala to siya nakai. Uno-uno karungukan niulong niya din kako bihan nakasulang ha Quran iwan sin sunnah sin Rasulullah butawan ninyo tinggalin niyo
Bihan. Sabang siya nakaamo niya makad kawani. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Bihan to. Bihan. Manjari dengan mga kaptangan niya. Bisa rasin demikian Imam Malik rahimahullah. Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Wairon kabtangan puas daingha Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malengkan ing kabtangan niya aun waktu menjadi kawaun aun waktu menjadi ibuit. Lihat. Dalam sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, laula Sufyan wa Malik la dhahaba ilmul Hijaz. Nasabot ngerihi Sufyan. In Sufyan dua. Sufyan Ibnu Uyainah in Abu Ibn Sin Sufyan al-Thawri. In Uyainah Ibn Sin Thawri. Artinya banglaw niya bukun pasalan sin Imam Malik Ibn Sin Sufyan nalawa in ilmu al-Hijaz. So ni pagyanong Hijaz amo na Mamlaka Arabia Saudiyah. Asabi ini ning katantan hauno pakarajaan hawakto nagparintain ini Umawi nagparintain Abbasi bangaon pag bisarahan nila parkala pag-agama rito ha Iraq atau ha Syria ito di yan magtuy-tuy mahinang sara bang ibadat sara subay sila makaagso maun pa Madina magkatawa dawa bamin puunan singkatan may ta yaunin mambatul wahi doon ni maugin wahi ha Madina puunan sin pag-agama biha sampai nakayanin Imam Malik doon haon laun niya riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu an baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal yushaku an yadriba an-nasa aqbadal ibil yatlubuna al-ilmi fala yajiduna ahadan a'lamu min alimil Madinah. Laun niya yushak kaptangan si mga Arab mimbiya mga halawon kasigpitan mangkaw magtulak-tulak pamalayo biya nasal mahunit masigpit sa misanin tulak ding hamak ka pa Madina hadya pila walu adlaw kung magpanaw hadya ang pasumampay inlayo niya sabab labi misan niya nung 500 batu usok batu bukun siya batu ba't mataw din batu arad sa amin usok batu biya 500 nasabi hayaon, alhamdulillah. Akan, misalnya nung labi-labi ang kajam, manjari na kaon, dengha uno, dengha Makkah pa Madina. Aun na train, maglaros na hadya. Day-day na kuman. Amo aning biyak mga kirayaw. Na, amo timbay tasin, Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Hurairah, riwayat demikian, kabaakan yan ha. Ini kamatauran dengan mga kitab sahih. Biha. Imam Syafi'i rahimahullah. Biita niya lang niya idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu makawaaklaw ni hakitab ko yan, nakasulang ha, inisun na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'u ma qultu, tinggalin niyo in kaptangan ko, imbiyita ko, ayaw kamu kuma. Biha. Na inihamok din ang mga kaptangan, di madyato, parkala sin amin pagmadhab-madhabin. Pag matuwas bihan sin kuan sinta umakat kini natungkad na mo na hawak to sin
jaman na mo yadto apagsambayang impohyos na jabdo ka ni Yusuf. Nagseminar kami ha, kampo Muslim. Nagbahagi kami sin hukuman. Aon magindo wajib. Aon magindo sunnah. Aon siya makruh. Aon siya katansin hukuman niyo. 5. Ngayon namin siyuko kako sunnah. Bihan katansin sunnah sambayang amod din yun. Na kakitaan mo na yung pag-ano nung madhab mo, asubon mo nung madhab mo, Imam Shafi'i. Sa wayroon nakaagadahay ng si Imam Shafi'i minsan ng buhay. Diha. Aun hambuk Imam, nakuan, aktual biha. Sa bahayan. Papagpatinukon na mo. Basta Fatiha, pulos papagpilon. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ni 5 ko. Diyan dia. Sampai harga na ubos. Ya sebab kuning kama in nag-aatin seminar sebab mga aim makatani sabdi dahil sampai harga nga ba sila naon naka-atin mari. Dahil nga lupa so, dahil nga tawi-tawi. Long ko batalin sa iyong sambayang niya. Kamu, panghati niyo. Na nakawa niyo pangadyan dengan mga kaguruhan matawad na nagkuhan. Nalong niya rin man dyan sa ito batal. Nalong niya nakakad. Ang kupay mama sa hunda ko. In nagbihag to ko long. Kumay takaw na tinagbihag. Ano yan ito yung pagbihag mo? Ang pangadyi, ito nakawa mo pangadyi. Way long niya tuhan, way sa ito nakawa ko pangadyi sa nabiyak na ako lang. Baka concentrate ako na ako nagbibiyahan. Abiyad to ba tulong ko? Inimportante, kaya butang ni lima niya hapag bubutangan. Sa amura ko man, nag-iwalin lima niya. Sa nag-concentrate siya. Yung maksud niya rito, amo na khusyu. Biha. Nawang isa babika, kusog sinamin khusyu niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kamu mabatala tawari. Bang siya nagbibiyahan inhalom sin panganal niya pagkabang hinsi magkagabang nakalu-kalu sabab po kung nahalam sa bayan. Bang kamu. Yan. Naamatin di mato ang mga jinisan bihan, yung mga sampay na si mga pakulin bihan, ha? Rapaki. Ay mga yan, mayroon yan. Apo unang sinaka maway. Nasa bihahon kabakan mo katan mula dinisan. Dabi-dabi na maripa Malaysia, Indonesia, bihan akong kata. Pasala pagtapsir ito, wala nila naon. Nakawa. Katimpangan na nila, inyawang papagtunguro naman niyaon. Why? Inupat madhab. Duarwa nakakad. Dong sinali radhiyallahu an papagtunguron inatay-atay limang iban niyaon. Biya. In Abu Hanifa imutang may lima muri habo ko mo ting di kita ko no kun sigo. Dugain hadyain pag-explain sa hinang karwa sigo. Ang pamahibutang di. Naon kayo nan pang ha madhab sin Abu Hanifa hawa subay simpusod. Kanimam sabi hata simpusod bang babae hawa baba simpusod. Kaya to kanila. Inyan katan sunnah. Di makamulasin sambayang. Tugtuman nyo yan. Di man jari pagkalo, inyan parkala wairun kuan niya. Di makamula. Purik din sambayang tayo maunda mo rakuman, aw na dito, taksir. Ipagsusun mo rayat to, sabab mo na malaguin, sunnah. Pag muna akad. Yung mareotod maakan mo sa milisin, kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam matin subay lukaton sing kita purulun biha. Nah, dalam sini Imam Ahmad rahimahullah la tuqallidat
La tuqallida dinaka ahadan min haula. Ayaw kau maningod-singod. Pag-aarama, hasiyos-yumano siya. At niya, ayaw ko maningod-singod. Bangkaw imibog sinhinang niya, subo habang ngaunin puunan piyat kawaan niya. Kadto siya. Dahil bisara. Tuhan biya ako na, Tuhan, najay ba po? Ang paginangon ko, ini, biya, kita ko kayo, biya, kaya amuhan ako. Hindi ikaw nagkayan. Ha? Nabangoy kawaita niya, ayaw na akaw magpasong singkay mo. Doon na akaw hainang mo. Sabab, bangkaw mahugot sinhinang mo yaon, misang kaw hakasaan, amonin iabot ang simpang hati mo, kay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang aon nagpatumtum kay mo, wala mo pindahanin suko mo, dito na kaw nanuri. Naamo yan, hindi nga mga pangadyan, o po yabutan na kita sinwakto. Sa Allah ta'ala, kalu-kalu, lumakan dahil program ta, sa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in diap-diap was magrib, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ilaos na ito dahil pangadyan, dito na pagkabtuloy na ito, ako lukaw lihada, wa astagfirullah alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.